Karbia khai dum da Roman script and that na join ke ko anya hem tun ke sulilo officer man hello Karbila met ke ingka pik Karbila met amai ke pu alang kun sini hello dak non ni language long na attack dun non nang sot ke ahut ke arkan nang kun ni lage rat han ai feel de akenang sot ahut bang ke litum aron tami arkan hai nang ko aron arkan hai he tik tak kenang wi kimang dim long ke lele so lele tum han nang ibi gela son tak lo ma phuke mata mane adap ansam chulo te hongdam po vokak bo moka ke pangring du pipik nili te hem di amadla ili am chulo bulo te la vokak bo moka ekdom idung lom si ekdom mane nang herai dung chan an bicho tot nang pipik sab so aan hum chompen po atar war pikate ko ngi lahaya vokak bo an ke hopusi ataman dulu bon vokak kap urko hingga nang like flipen gi chomang chulo son na thaksi hemprek anang ile dun po jur hemprek ki hanglong lasi laso hormuke itum dak nang apa bhir dun leji khandi piluma latum han mangke language alam kan pasi bhong top no hodai kaso Karbi ada ini ka sonsi ko baklang mangke lakin nili jongjung kan setame la bangke cedon no neke atu ini ada se ka sonsi si ko ka Charlie lang bakala ekdom kan kan harui si api piga chiro sonsi le tek kan ko si milen kan dong nang aprang si Karbi Live News Channel kelang bala ratu anufan nelihin pen kaldom nang kulsur lo kaldom ani wang son thak thak pinili thotami Karbi Live News Channel hem tun pen nang litum pan isi akenang sot nai abirta nang litum pan nang wan pi igu non het jong litum social media achatai long mate ahong jaya long litum thek ponong lo litum Karbi khai tum sitame ngadak dunang jipu pinang an thek rasa tatung aning hang pondolo kasi patumi hajong editum thek ponong lo Karbi atum adak kusipu labang sodak alam thepothak atumi pangdak ponlo mate somse ponlo labang solam pothak ki ong dung arada tum kamathak ki sung mate 100% ang bong pen 5% anta kachidon de atum si labang so pothak pini ingtang kring asong jak putum pen lam the si hini singki thanji pansi realistic eklo non nili dung kido lake tapuni arvina kedo labangke Karbi Student Association PSA lamding group long akong chun banglo sardi soitero si alang dipan Karbi apo pen kachu ponti pansi ngpol ponlo lapen nolapu nili ar inat kido lake alang li phanta me kachini me bang abelo alang li tame inut bordal rai long kido intang pring asongja polo mate social worker alang li teron sang ho molen teron alang li phanta lasinon ilitum padel de pinpen minato pix bang chingki damlo na si ilitum Karbi akhayatu ilitum ke jutang jubat pen chenglok ilitum panke khai kang thing se ilitum an ong tung tang pulo la ilitum tala son si kubam patumi het jong inut bahini atum ilitum Karbi ada ku klang ponlo selabang so to pix bang ilitum kasmet thi hek pen chingki ponlo nang atheke labang so lam the pothak piklang det pen ke ong dung arada tu kasmet ovi kimi tum pen chenglok ovi barem tum mate saru sarpiru tum sitami kamang hudamang sondolo silbang so Karbi adak ki paklang ponalo nanglit tuma hin pen ko pipu panji nili aprang sike apo PSA kongchun bang pansi nili archu poni si labang so pathak bang nang hin pen pipu ji ini Karbi Live channel abitung nomban nili hin pen kaldom padi no lasi non het jong labang so Karbi adak ka sonsi bola so penangan social media long deklang adolo alang litum labang so ajay me pa dupon la keden arong no selang litum pa dupon lasi la puson ajay me kedeng pon alang tum social media platform mate rat chatay long ke wan bangke alang litum bang kopi kuson kamat ha penong wan ne labang ke kaddo ko be Karbi long rat sitam isi mang hukrong long sedolo
lasi asapo por ki molam tam ili tum jithan nam nang kok bo ili tum ahok lo ili tum la juntu it schedule lo long India juntu MIL di India long isi la so modern Indian la so language along ponjip long tum it schedule ateng si hadak dam nai ola son na prang bana me jithan man non hans ta me soron dolo wa phis ta me popiloma long non jong na so pak lang bon bangke la bangke nilitum mahin bena matha bangala banga chok che de ko se dam tung athe karbia khai tum ha pusar pisar pensitame laso aputhak bangke je emithang adak do ya do ko banga prang ben sitame litum che than che mum nong le penlang nilita theklong le penlang ajulong le penlang lasi ke damtang apo juntu sapo por ke mon nili waning dat po 1960 aning kan India long India pusepu Assam long sitame ladak juntu Assamese adak phan isi laso kaiki kirai biari phan bo isi bilhasut kache papaji phan Assam long sitame isi thetan a movement dolo se July 4 1960 ni kan si ladak Assam long sitame laso movement dolo je Assamese adak sinang po official language bang lasi laso por hot kachar barak vili bosipolo hadak sitame bengolia khai tum hadak ta isi movement dolo hadak sitame bangkri sia tum apran dam dolo son se Assam long sitame inoda bang pu so da apran dam lasi la puson apor hut pinangan house bangke ilitum north east ha warlong tam Mizoram pendang lok ilitum Meghalaya Nagaland sitame ilitum undivided la poso dora per long sidala lasi house hut pen sitame labangso Assamese adak ke bana joini si house hut tame pinangan atum state kachip ke hangi phaname claim lo kaso an por hodili tum karbi khai tum sitame isi por ki molong isi chok jamason do nili theklong ajak tum ke tok bangke 1964 aning kan bensi je karbi tum ke romance ke phana movement ke claim 1970 an bangke recognize ponlo pusepu sitame litum karbi student association pen juntu tok jiralo nilitum ke long pona tengke 1971 pensi romance ke movement bangke banglo hasud la roing hi atum si cari pono la so romance script je ilitum bangke Assamese sadak nang nelo ilitum ke English sadak sinangi pusi romance script ilitum hang 1971 pen 74 laso movement do bom hot romance script movement do bom hosi 1974 aning kan bangke popiloma blong ke Karbi Youth Festival di la junto non taralang solong apaman Karbi Youth Festival 1974 laso kapaman so kata launching sitame jela lusia lang litum haladak laso romance script movement hosi ada Karbi Youth Festival tagi biceng lo bosi juntu tok jero long dolo tapuson si 1978 anengkan long si ilitum hanke romance script ko bangke kidengpon ilitum Karbi long mate Karbi khai bhanti bosi hala phur ki molong ilitum ke thekon long tengke lason si dolo nasi angbong lom sitame nili isi ni paklang tung ilitum make manga ji dingolo je ilitum ta MIL donam bodi optional donam po ilitum APS rasona dhaksi ACS officer ke manje pan UPSC long pan ilitum IAS IPS ke manje pan ilitum sanme so optional donang ji pokama thapen ilitum sitame emithanga skip le abi sita ilitum piloma plong ke ilitum han MIL di MIL bang na pon pinei po ke mang dolo lake MOS 2021 la song trok atum la so agreement hosi hadak sitame ki jok pondolo je karbi khai tum sitame mithanga lampen charli polong ko mithanga lampen ilitum lahai exam prepare long ta ilitum tok polong ko bohosut ki hang pon padolo ta sopor 2022 ningkan asabo controversy do ilitum khai tum la bangka 30 karbi lamet amai juntu ningkan na sekwen paman pon hot dongkam mukam long hadak chief minister bang lo Chief Minister bang pudigang lo je Karbi tum jong sinang litum mithang MIL nangi blong te Assamese alite Bengali alite nang litum Devanagari lahai sinang litum rim nampo lano te nang litum handang ke ponun pu busipu setahu sut pinangan nilitum bendang lo kapre student organization social organization tahu so oppose lo je nilitum ke Assamese sadak nang nilu posi nilitum romance skip movement tami dolo tasoteng senon charli bomang bomlo lakyan nilitum ke romance script sinangji busi asu penda hang teblo lasi labang so non herjong laso Karbi adak timi ka sonsi ko paklang make lakyan nilijong jung kan sitame labang ke cedon non eke athe
non kachal yi poke je non Assamese ada kole pono Hindi ada pono halak ke recognize tang pinang antum charli long tang angbong sitame litum halak ke tek donun ela long te non akimi adak se kason si ako kacharli lang bakala edong ke nikan parui si api piga chiro iso si le tek kono ko se nilien tan jong lang Ina kita tu teron sang hokan si arju pontupo si patumi hat jong lo la karbi ada pus kason si pacet hak montang lo si la teron sang ho bang pulo la bang so bang ken di bang ke sapo cidomin ke teacher ci kus si la bang so putha nang li hin pen kopi u ingtung churu lo apang si karbi live news channel team atum janang itum tongsek kotpen laso sensitive issue amokhabang ki humpon thekpen rat acha tailangan pali phanang itum step kiding panwan dilhin pen churu lo tapen thu litum panelist ni janlo eligir polo ba litum kaching honnai karbi student association lamding road long general secretary disoi teron ka hai pantame churu lo litum thekhedet pusitame kenang sot alam an pali dam thekhedet pusitame ise ithethini alam sitame Cithaning tung nili pini bangke as a social worker putakali sita as a general karbiya rat hoi dan sinili lamthe chibing tung nili lamthe ganin je yelong ke chok ta dota hai ba ke chok che ta dota hai sita ka dokawe rat putang delpo chok at ilo isuman bangke lasi patumi nilita social media long se asor sa bangke lake la punili ke komatong non antala so script bang ka sonse ne lanon anda nili inquiry re la penchini da ingtung te nili amut pilam bangke source bangke Facebook pen si long lo nili ta nang itung kaddo kabi ke long son si Facebook along si karbia script pulo mane urdu da dun pin pe lo mane Chinese da dun pin pe Asia system mane metang ten pulo matidi lasi ning choi nang ne aprang si nilila majok le ka selam bang sita pen ke nang itung lao media chatai long ke wan bang phan sita me je kaching nek choi ba kachi putot ko phan mote kali wa phit sita me nili bang ke lasua ai idea ke konane dispura sora ning ke hang nang na aprang si nili lamthe silong bang ke script bang ke aki mida nang ne lo lapen ke kaprek tanang nilu script bang kala roman script pulo chok chedat son de ilitum hala suhud ningkan poke baprang ke hang chok chedat lo amuka roing hi sara tum mokha lasin non api tum aku reform thunang kaprek itum hang thunang pata ilitum mathame wa pisitame roman script ke piniarni pir thelong 67 countries ke roman script ke dengtang lo even india long masitame piniarni hindi alang litum de Hindi si national language bonai nang ji pudak iun si areng lok deng nang kok lasi ilitum asap sovet sitame ilitum history ta langdam nang kok jite ilitum a constitution ke frame lo 1950 pen ke 26 January pen ke ilitum a constitution a tengsin India det cari calon lo lasolong ilitum ke langdam nai bang part 17 of the constitution haladak part 17 long article 343 pen article 351 a long language apu thak mention pandu it schedule bang kelake list of the recognized language le hadi copy pima language non jeneba ilitum 22 ta language do india long hala so language apu thak recognition ki long puthak si mention lo phita ilitum ako deep chat dami bulote labangke official language bu chapter a part long ilitum dam nang po part 17 long haladak 1 chapter 1 2 3 4 and chapter 1 bangke language of the union bulong bangka article 343 pen 344 an lo lasopen halada ka bangke lason si pula article 343 long bangka je india ilitum swadhin desh ki long tang der lupo lata swadhin ke hang ta ilitum bharat ola areng lok colonial rule ben ilitum ke hang lo posi ilitum ta methang independent country po methang language use nang lo amaning ke north indian pen south indian ideology equal a conflict do north india long bangke north indian states an bangke lagi hindi long bangke devanagari long si chedon etlu amat south india ke jeneba tamil telugu malayalam halatume ka chedon jiga philam lo kali de nangtum india bhag aku che bhag thu de nang language basis pen ko yat long anda do lasi
haladak 1950 pended constitution long article 343 long son si toklo je national language bangke hindi si pamanang pu pamanang po wipit sitame ningkan krepo angbong ke pamanang po sita ningkan krepo tok ke manen up to 1965 tok an bangke english si suli pu sitame laso hindi ko son pen si hindi athe चॉकफ्रेक जाम्बिना भारत लैंग्वेज मुखा के कफ्रेक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चिफ्रेक लासी लासो बांगे पचोक दागी फान बांगे हिंदी बांग फान को सोन पेंसिकी पा प्रमोट जिमा का पा डेवलप जिमा फान इलितुम क्लेम नंगजी लाके एवरी 5 years माने 1955 निकान लपे 1960 निकान से तमे हिनिया कमीशन पांग निनंग पोबलो अमात फर्स्ट कमीशन बांगे बीजी खेर को कमीशन बांग अलंगली तुम रिपोर्ट सबमिट लो हजार लो उन एडेट लो सो पेन सेकंड टाइम बांगे 1960 निकान क्लेम क्लियर लो कोई फिर से 1963 निकान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को लाबंग पास लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 निकान के पास लो बांगे सोन सी पुलो जे इंग्लिश बांग सी alam bangke hala time bound tokte non ningkan ko antong english bang eli tum mane suli nai ne national language mokha ke tokte amasila bangke accept delo english bangke accept delo mane hindi ke dopo pusi pudam la hedi hindi dopo sitame hindi ki dolong anta english ben situm national long official language itum parliament long no eta no itum basi use po lalo so pen regional language ta ko article 345 to 47 andolo lason ta thaksi ako language of the high court lapen supreme court tum ki any language lata english lo lasopen ako special directives mokha do je hindi bang article 350 long bang son si puje hindi bang ajak penas tame hindi bang ko son si pa develop ji ma ka promote ji pa pan bang ke parliament bang claim nang ji hala so directive teng si non bang ke hidden agenda ili tum ki lang nai bang ke ilitum makenang sot script along ma mate ilitum makenang sot akafrek doma ilitum kar bitung ke hemflex siginang lapen non ilitum laan lanang tum mathana song throgatum ake hai tum tame ekor chitok dam alang litum ta adiman charter long hemflex number 1 dulu la soprang upds tum ta son thaglo soprang asdc cpml ta son thaglo wo phit tame language bang ke hang he pin nang pidun de ta hormun nang na nili ko nan ngilang nam bang ala so ekor kachi tokun si chini pol abang inde bang sida me ili tum ese rad bang athi ili tum diputa language kafrega script nangi wa ke hang da diputa reli da theglong le dharna da theglong le memorandum da theglong le kar biang long hamphang song ko anne dota ke hang ave akai akinni chave nane sore hazan bale bothar nane naha civil sd office dc office da memorandum ipak ka lele jeni tum kar bi tum ke devanagari sinang ko ba kafrega script nai ar roman script and ilu palam itum official consensus ajat ave itum akai ben boy bhit tame ili tum gi matha dam nai bangke hanghe hormu ko bipod nang pidun de lal hanghe hormu nang pidun de pulut ili tum phanang pa biji ko pulut ili tum phanang tum hemfrek nang hang long an nang pa le de jige ako ningkan pharoisi ako phi pachiru itu piji phange script bang la son script nang tum eno lake itum chini je asam sahitya sabha lata do karbi tum mangai karbi lame dame ladulo di sida me konna ne nane ke nili asam sahitya sabha bhanle koi galista dispura influence long ili tum bang bom no de chire ni dispura influence ate jan hemfre ka bang nang pachite ngi ba ate alang tum isi ka ferido roman script enlute laha etum non headlang aprang ke okra mikir pen non ningkan phokke bang bong latum ACS nang man nun bomlo APSC nang nun bomlo officer ki the nang rim dun long bomlo ilitum da ki un ek alam det chijong re chore chok chemati karbia khai dum da roman script and det pina joine ge ko anya hem tum ge sulilo officer man elo doctor engineer ke manun mangdolo pen nona teng bulote ko mane khai dum han pala script che ot tanga khai dum han da ilitum ki pa prang det jilong si dolo la language long bangge ulta ilitum ki claim thunai bangke ilitum je कोसन सी रोमन स्क्रिप्ट टिंग पेन एकदम आर्लिंग स्टार पेन चिंगलो सोमार पेन चिंगलो कोसन मा लान सुसे की पा प्रमोट हुई मा आ हेम की पा बुजी थी मा रेंगल लोक बांके मुथते इलितम एनबेक नंग को जे इलितम लासी मा थानी जे पीनियर नि हार दो हान मुखाता की नाम चिरे नहीं किचो चिरे नहीं पुले इलितम कछि थान दी sida ilitum ma thalna sok ilitum hem chuti ki penta har jog gi pin penta ilitum sok bang unde ta hai jang thu da ilitum mithang hanjang selam da time dai
मीट मसला सन के इली तुम बनाए देखते दही लगे चो नाम नांग बेगी मत दी इसी एग्जांपल कोना ने पियास सन के इली तुम लो में खेती हेनो लगे चो नाम नांग बेगी लसे पीरठी ग्लोबलाइजेशन के अमेरिका ता में थंग जुंग जुंग इंडिपेंडेंट नंग लो कोसेदा दर प्लुक क्या वेली आसाम दा वेलो इंडिया दा वेलो चाइना दा वेलो हमें थंग जुंग जुंग दर प्लुक के लसे इली तुम तमे कोना ने जो से कोपिनी हेम्फ्रे कफान बा कोपिनी अफान पुलोते इली तुम ता ला स्क्रिप्ट पिनी लाहाय बंग के चिमेनेस बन बम नंगु निली पुई बंग लाहाय की इशू मसी बनाय पनंग निलो निली इसी एग्जांपल जे थानंग तुम निली लाइफ में थांग स्टोरी बन जिला ची शेयरिंग तुम जनिली आदाब दाब आनसाम की चुचु हेदी इंगनेक में अलाम नंग नक्स अलाम होक दे दिसपुर सोले इली तुम हन्ना नंगी भी गेला सोना खाकलो मा भोगे माथा मने आदाब आंसाम चुलोते होंगदाम को वोकाक वो मोका के पंगरेंग दु पिक निली तो हेम हेदी अमरला इली आन चुलो बुलोते ला वोकाक वो मोका एकदम इदुंग लमसी एकदम मन नंगरा इदुं चन चन आन किचो तोप नंग पिपे सब सो आन हुम चोंपेन पो अचार वार पिथते ओय के लाहाय वोकाक वो आन के होपुसी आसामान दुलबन वोकाक कापुरपो इंगे नंगली के फ्लिपेन के चोमा के चुलो सोन नखासी हेमफ्रेक नंगिले दुन पो जो हेमफ्रेक के हांगलों हाँ लसी लासो हरमु के इतुम दाक नंगा पा भीड़ दुन लेजी फांगे ओपिलमा लातुम हन मांगे लैंग्वेज अलाम बेन पाची भोम टपनो होताई हाँ kita tang ta dolo chuding ha jong lang asam siam sitame polo mane kal bietum mang ke roman script bang ke enong lelo ye laso potha khamphang song dum da chisong polo nako potha nang tum ko chilong tulo tang te laso enong lelo boki pudat ke ini tum ki pamang huji phatma te la hem prek ke hang long aki pachiro yi phang la so lam no itum buji nai bange चीफ मिनिस्टर अबंगता एनिता अलांग पोस्ट के एज ए होल असम हंसिलांग नहीं स्पेशली बीटीएडी कार्बी आंगलों डिमा हासाव फान पला मबिलो एज ए होल सिलांग नंग पोलाके चीफ मिनिस्टर फंदानि लाखे नुबुबे चीफ मिनिस्टर अमिथांग दायित्व सिबां सिक्लेम बुलो जे अलांग के मुठोते कार्बी आंगलों बना प्रॉब्लम वांगवे देते हात बीटीएडी बेंदा हेमफ्रेक नंग हांग हेदेते पु अलांग दिम इली तुमले दगोक्ता इली तुम दा सोनसी क्लेम पु से इली तुम चिचिनी नहीं बांके इली तुम बैकग्राउंड जमा थाने इली तुम दा हेमफ्रेक के हांगा खाई इली तुम दा इ राइट लॉन्ग लिलांग हाई फुफी हा रिकॉन्वेट वर्ड की इहुद अबांग टेक मुन नाक लो होला सुहुद बांके एमे थांगा कल्चर कस्टम पेन चेंगलो कदो कबे इली तुम एकदम चिराई कम टेक एडला नॉन पिनियर नि बांग इली तुम जनरल लॉन्ग सि दुनबम इली तुम नॉन चिलांग थानिंगान पोट्रो का आंगबोंग इली तुम हेदी गुवाहाटी अवेफ पिन नंग अकर जांग रे सोमार पेन दांगलो कचारली ओ सोमार मन पेन दांगलो इली तुम दिफुआ साउंड कार्बी आंगलों आ फीलिंग्स पेन मुते गुवाहाटी अवेफ नंग की लूट इली तुम सब चिंग मोइदुन बोमलोले पिनंगन के आहक सिबु लसी इली तुम नॉन के लांग नहीं बांके आलांगली तुम पेन हेमफ्रेक सि हांग मते दी फलम हेद नांगले चीफ मिनिस्टर अलाम तनेली पुपो आलांग के पुगला संसि पुजे रोमन स्क्रिप्ट पेन बुलोते एमआईएल के दुंदे अलाम के आहो कॉन्स्टिट्यूशन लो आरोना थिंग्स अलांग गन जिदिगा एमआईएल के दामदेलु लगी सितमे provided one condition do hala regional laso language along bang article 345 to 346 47 an la article ki thom long si ki talk dak do geneva state legislature dum long si depend no lage hada ka state legislature dum jong si laso area ke mate nitum state ke nitum laso language non nitum long laso script abe plot ami thang pen jung jung chen un geneva nagaland english endelo mizoram स्टेट तो इंग्लिश एंडलो मेघालय स्टेट तो इंग्लिश एंडलो सो नथाक्सी हला की कोय नंगली अरुणाचल स्टेट तो इंग्लिश एंडलो लसे इली तुम बांगे अल्टीमेटली बांगे इली तुम बांगे हेमफ्रेक सिके है इली तुम ध्यान बांग जेनेबा एपीएससी नंगली चालिलो पास वेक नहीं बोलो तो नंगली फान रामबिंग रामफांग अफ्रीका दो पोस्टा नंग हला हाय बांग टेंगने एप्सी हेमफ्रेक की पालोंग लोग फान कॉपी पी अफेक्टर दो नहीं मा लास इली तुम लांग नंबर ला बोलो तो इली तुम केचो के दो के थाक है मची किम हैं अलून कार जू पेन चेंगलो का दो कभी इली तुम आकाचे फ्रेक दो नहीं दिसपुर सर पे नाकाचे फ्रेक दो नहीं ला बोलो तो इली तुम इसी काचे फ्रेक के थेतान के कॉपी ला इली तुम लासो स्क्रिप्ट इसी चे फ्रेक डाक हो दुंग के आसामीस एनवेक पो ब्रह्मपुत्र वैली के बांग हला बीटीएडी सर बांगे हला बोडो बांग चेन पो हला तुंगे देवनागरी एंडरलु एंके लापू बाराक वैली सर के बांगे बेंगली चे एंडरलु इली तुम बांगता डिमा हासाव बेनकार बेंगलों इली तुमता इंग्लिश एनलो रोमान स्क्रिप्ट एनलो लासी लासो हरमु बांग दो वेरनंग हला तुम चिनी दिसपुर सर लाके कोनाने नाने जिरपो का चिंग की बेंसी नांगा कन्विंस पुजार लगे नॉन लेला स्क्रिप्ट की पकलांग हम अलोंग आन की पल्ले होला स्क्रिप्ट की टॉक वे कमने दा चिनी ने जे
ne bang ko man nang toy pen ba pini laso wave long sini bang dilu ko alang mata laso trap long husilok lonta cicini ne alang ko pisi klembom mage ate itum karbi itum ke kopine aron po hormu aki mi ate virgin mind side lang mati ili tunga aki mi hormulo te aron tin ko polas isia tradition mande itunge pini budbar ke lason chono to bo chuchi da burusti lason bo chuchi da ili tunge nang thana ling ke khroido na rat ili tu me thang ben reasoning kuriji laso hormu ahok na ahok kang wai ji i brain bang arnam nang pitang lo labang ili tum che sarnang pola pen ke dispura sor pen akachi tonte ko pipi madu hala hai si ili tum bange jakong chibuna irong nang po jeneba ili tum bang asami sente ili tum english enang po kecho ke do dhorom niyom niti kaddu kawe chiprek ni sida alang tum a policy lang tha pinier ni hemfre ke palong di isi alam no de niliwang pa de hemfre ke palong pinier ni hemfre ke long ching ching ke hala andhra pradesh pendang lo kapre kapre gujarat lahai tung ke language basis pensi state reorganization do hala tung ke bhasa brittit pen hanglo la tum long log so pen ke jeneba ajhak tum bang ke language pen kalisi mane religion na background pen aja ko ngatir ge chien ge jeneba meghalaya sor nagaland sor lahai tu state chipalong mizoram sor ke christian dun lablo lasu pen atir chien lo lasi chipalong lo lasu hormu abang ke non ilit tumolong bang ke ilit tung ge lang nei bang hala bang diskura sor nang ilang bang je hala language long attack nang ko dhorom long ilit tum hanang attack phun lo ilit tum arule siwe donang kota pinyer ni kar gitung ge isia ko pai gelang no sonman delo ili tunge dhorom ke cap seselo hisab etta unno ili tum aron barim pendanglok lokhimon dhorom longchap sarpo arlong chuhu pendanglok iskon joy guru angke hongkor dev christian da roko anni dolo lasi dosta social affection no ili tum chathak edlo muslim da nang klang konon ke din man fi buddhist da dolo lasi ladak bang bang success elo mane atir gachi ng ahem pre ke hangi a brand ke jo pedap nang hang lot nei mati laso bang ke dhorom da isi dorkar dhorom bena gyan na chipida dorkar munit ka chiprek don dagi bhange dhorom da kanang soddo bang ben chiprek duni bhange munit da mind di mani da bhange lasor nu bang na tek kun lo go sakka yuni tum une delo pinier ni ke nangli nili arule regional minded arule karbi nationality do busta isi vedeli tum parja une delo dhorom ka chiprek joni si regional da hai him isi alam so nang mandelo next ke inge ko pilo karbila met ke intang pik karbila met amai ke alang tum chini ale dak non ke language long na attack dun phun non ke ilitum ning choi ke bahini vedo munis ta nili phanda ning na oi po bang thom vedo munis ta nangli phanda ning na oi po la so language o ni tala so script paklang na o ni tala so hormu po dupo apan balla ke dispura challo korte ni nanga request di bang ke nang ma jok sitame ni noi ma jok sitame la so hormu ati itum marat ke dupi itum non mat ke la bang ke ilitum mane lahai paklang tap tidasi me ati non do facebook long nili to war bang bom huta lang bahini ne muni ako script pak lang alilu net pendong ge en lo ne copy lo ne sta script pak lang alo kar dia script la son pulasi somar jilem son ju idet ko bang dhorom long na attack phun lo ilitum han language long non na attack ko kar bilame ramai dakta ilitum long na attack on po next ke nge copy lo culture long bang ilitum chire nang po dak lipai nang pangui dun lipo nang thak lipo no sinon pothoni li alang lik long sidam ko si labangso karbiada script bangke piklang kono si labangso ki piklang dong si implement that ma pachatang that en vek dang ko pulutang tilitum kalbia khai ba phan ko ana kan hok doji lapen ko ana le doji so bang ali bang pon hat so puthak bangke moher jong stame nili baklang lo lapula ni toma panelist lo dan molen taron kai dam baklang labang ke ili tum phan ki akim yuwe kalidaji ilma potang te moher tamen nili polo ala ka recognize tang I script amokhan along ni tum charlie dunon le long te non akimi ka son se bang ko son le tum charlie ini ka matha teng ni chari penet thek unji mana laso bangke kacali tekun det ji bolam ja ve un det dai stame non penangan social media long dak lang lo halu dak chokli mo ilma plong te ilitum lahaya script ka selami phanda ke joy ke gele script ka pamanji phanda non bang ki tekun long teng long te not bai ni man tha boy boy lo apin chong lo lak lang litum bang la so teng se la tung ko pitong aja explain ne buji dun se ne alang litum ka paklang bon teng da lasi labang ke chok chidaji ilitum han ke kaching thori gali labang ke pa philo nili ke lamna chelale lo mehet ami pak klang lo
Ili tum roman script jo tu la ke dam tang por na movement na se wang lo la sinangi lo mang ke lo tinya ni la mela se charli ke lo si soten si ili tum non ti ka bang ke ili tum hang ke la son si dam bom nam po em prek long le te bang ke mo phi ili tum han jok wan do ya ta phi mo phi ka mat ha chu bang bo bang ke la ke un che te son mo phi klem ma jok ta mi non la so bang na jok don bang ke la ke film lo ke ili tum khayang bong ke patik ko fan si la so ice cream bang ke ka son si utami ke paklang pon lo si nilin ten jong pon ko choro ante laso alam thepo thak ba ke ong dum social media tum pen ke manghu pik ason si dolo sinang li hin pen phan piklar poning tung ma mane kal biara ta tum phan mane labang so I script mate abdak jong si anu protang ke tum khai phan ke pik ko la pen le tum ko so non ke to bom adak ki MC ke mejima mate hindi assamese la en pen di tum phan benefit ko pidoji la so bang na bi phan piklar poni mat sa ko pitim chakya Mana solo script bang ke ilitum open ko bom ahem track ke hang non ilitum long le tiktak bang script ke chelarna ngelo la si bang ke ajata hormuta merit sadu demerit sadu aki mirado henu dadu la si ilitum jitu roman script bang la ke kengdet la ke ma duta non thek bom lo lada ke kopine roman script long ake chok che kopine ser hong thom bu phana spelling pa pudam no da english pen ko ta avilo pine teron bu ketok long da ko pine ya grammar bang ke chok chi do cherlang la tum long bu chi paking ni da avil simple lo aring local word script and jata tok me tanong de assamese language pen bang sili tu makur jon anda alam nang la tu isuman ili tum ninge jeda example chinial hindi pen da papun no da do english la jitu kaprek pen da do assamese pen da papun no da do sami ili tum jongsi karbitum de la bang ini kimatha phan karbitum de kimatha i brand pachi parchet senang phan chode ini ahut na pordu te matha ta mis dala ke en nahi palam gali devanagari ke en bang ke isia plus point de la bang ko san loblote manghu nang ne roman script en vek nang posta devanagari bang ke jongsi litum lit hek kuson de di bodolen dum jeneba piniani Bodoland tum phanle national media international media longle jongsi state ki hang blote whole northeast pen jongsi komane longi dok do lo non indiang bong whole indiang bong da state ki mi long blote Bodoland dum list dam duidi kubi bolama lake emotional isi delhi or phana attachment beko gati je nituma language nang ki enlo assamese against longsi hindi devanagari scripts ki enlo boru tum bange bumat boru bange bhai bula so feeling ma dum bang je kasi itum kar bi dum da jongsi itu mai state ki hang intellectual ke thek re ya talks ki dam matum da jong sit ek tang bude give and take no nili puri bangge hemprek nang tine nitum devanagari nang rimbu bu isialam athen non whole india ta isi official language national language ka selami phan delhi sor isi api sum gopik non bjp government denge latum ke devanagari ke north indian dum si rule mate bjp ga lasi latum bangga intention bangga Mane latum bange Hindi le official language and that son te hadi sida la sor mu chunche dalo lasi lahai bang ka chithanya lam pu dingong ko nili bangai hol hai da padami tum delo devanagari da non mat ke enang ne ajata enang ne muthote muni tum confuse la roman script long do wet na la is a language ku isi lam long bange athi li tum mathanam dam nei bel lalo no nakai ke majok ta perfectly no man is perfect person na thaksi no person is perfect person na thaksi pini america sita ili tum lang nam tha America pini advance nailo world long top 1 lo kusita me America long halada ka aboriginal people red indian dum le pini ani ari chogi chulong gali mati lada pilo ko british colonial european colonial dum si columbus bang west indies ri dam lo la pende si ha America continent long dam lo amasi european sor si pleng dam thu ma halada ka resources ka do kabe pini ma phi labor bhan ge ha Africa ben na pon lo India ben na pon lo hente na masi pini ani ka America ka ko bang atun si rule de Lasi America itself ta completely opinion. Hada katum male chipari cholong gallo. So na thaksi ili tum script avede pata ili tum ta karbikur phol ata itum khatang lo do nai upendang lo itum ta lam kado kawe lamet lam chong ta ingchop pik nei pura lahai kado ke script ta methang nei pula an matha dam nang nei no na kai ge nili pui ning chipa bi nang nei hala outdated thoughts bang chiwar na pinang na ki mi mo chot bang ena khinu an bang ke warna Mane jeneba India long ke Hindu तुम 80% डोला 82% डोला Hindu तुम तो Hindu राष्ट्रों से बनाए नहीं बोलो India भान उन्हीं मत इला तुम
constitution tok dak hormu secular binak lo lason thaksi complete ke Chinese tum ta alang tum long ta kawe hormu ke America pen da en lu lasi ili tum tambe Roman script ki en long bang ke lage en ri punangi pu mane lage ili tum han komane si brand nange was lo je la hai achichi long le nang tunge chi bhong tot no bial ki le nai ge Delhi bang bang dispur pen flight dun dui pol le rokubo 2 घंटा bong pen itu man ge nang tunge la pu dhonsri nang hat pong nang paidel le bang ha Delhi polam lo nang tunge la pu ha Bangladesh nang ur pu no pu pen bang ha Delhi pu ili tunge keng chapol wa ge di Delhi ge le dum delu bang ge kinang ida dispur sor ge la ili tumhan muthote asi pena si long hedi lahai nang papusi lok potema non le hola tet alam oh sorry teachers tumalam ini example hedi teachers tumta ili tum hoy apimi lomta press meet ili tum theklong lo kisuman ke jitulata sanction appose kali lage personal appose hopipini lahai alam dulusta il nili pui bangke ili tum 1995 a MOU dulu mati LP school ME school di kiba primary school secondary school to ke ili tumsi kali kalang sa chikle mundu putang detle kopi si hala so ahormu ta ke paklem nang langma nilge lahai lasi state interference bang ili tum jirpo long mat kisuman hormu ke danglu dun chok duduk raben council tum bang ke lake majok le duno istame kunan ne ben ke bang ta give and take lo dis pura sorta di pen gi doita lasi kunan ne bang compromise nang ko ketilo nan ne bang lahai bang check and balance chikuri du nang ko apen ke claim henu ko van kali council sor bang me pik non ta la rat si jo non ta ko matong tok ne lahai hormu ga mahur bachodu lage mane sita me hur bachodu sta ili tum kar bitung ge di ke thekre ki do o kali lang ko ili tum last ke accept to dereti mane la ta sonato na dhorom lo ta ho pola ta accept to der pak hati bu par pudun khaya pak ha ko nane pine bu poing ge la ta choklo po pak lasi arona tang pendang lo ili tum ge di non bang ge ili tum chetak pik an lo lasi nilidet kali rat ta klung nang po non la gen z apor hote generation z apor hot bang ke klung nang vek po haku bang arling thi tum isi hormu pudo ha kiba Europe continent je nang lasona country long ki do pen mate ki chi sigi me da jote ni ki nang lam nang kam nang ki matha teng ninge long le nang ki matha teng linge long le nang ki matha teng klem long le apir the ki do dun pen mate kirthe pen thi thu lot sigi me ko lambang ninge do dasi non ilitum karbiang long ilitum nelidet kallu anutin dan ninge nang popular mong media fraternity pen dang lo amphang asong pen dang lo kaddo kabe je ilitum la achi chi alam jane chi bhong nang ne amke mane ahormu masi ilitum mane pil pui ho benefit masih ave la ke bang kopinya kam ki claim mare kre langli de nang kupi son mane munitum itu man dhyan nang pa bhatkai bhanlo itum ge kinangi ke hempre anutin the solution rino hempre ke palong ko son ma hempre lagi long no mo language ke english pen ta aku ki memucot a language dulang bulu te holale en ta aja ko ngidulu hu dasi hempre ki long lo bulu te regional language lasu a bangke article 345 and 47 nang bo me du tang lo so igla sinon no bang penang achak ta meeting lo sinon bang ke hijut ang pundidam lo ne de penang ana lam ching ki than pon lo sinon ni report hala po Karbilo sorry asong akong chundang pansini arju po ate alangi long sedang po sila hello labangso alang bet kotha asin nang li KSA akong chundang ahin pen la non lom mang hu prong asong se dolo sila so pothak bang nang li hin pen CMSS lo mani ke than ki piklar pon tum mani ki josi kono la so lam thegla pon lo ili tum opiloma plong te non kupit ma ilitum kapang nu ki paprang hala kachirip tang dolo la so teng silitum bangke adu vitamin la si concentrate nang po komane kapre nang jok bang hala bang ilitum lang wo idane athia kinang da ve ilitum han asi nilin pen karbing lo rat tum han isi chuniri la pon lo komane kupini paklang poke hala bang ilitum lang wo idane po ilitum opima ke me hala phans matha base ilitum claim dam nang ji athe ilitum ka focus ne ko piloma plong te mohet pe nami pinang alam ji than le tum hemplex sinon karbiang long tum hemplex kinang ji lasi hemplex kinang ji apor ho jong se ilitum kapre kalam jok bom plong te la bangke ilitum bom ka chingri be lasi ilitum isipet pen karbiang long rat tum man si chuniri la pon lo ilitum ma hemplex ya jarding open
song bom bang bom lo hang bom lo setame pinia ni ka chun chela laso ke pachun ji phan le tom ka dok be karbing lo ra da tum mentu si le tom man hem prek na pachun pe ma pu karju ga lira le tom ka dok be kachi song phase le tom matha na po bidi se re penang lo ka prek atowar ben ri ben le tom hem prek ka pachun phase bori na po athe non ka dok be tame chini lo le tom phan ke dam tang por hala da isi a constitution long kami talk lo the 22 second amendment constitution of India Act 1969 hadak si litum bangay formation on autonomous state di litum on autonomous state cheseng win po jakong bang hadak sinang pidalo hala bangke upper house lepen lower house long da so bill bang pas lo sita implementation apart bang litum han da so hembrek bangke avilang dasi implementation po sikai ta militum hang bomlo na pachun pinang po implement na po si ajak ding open na mele tom hang bom lo lasi laso implementation ka pachun ji pam ke tu third majority busi adak sada me ke tok long da dolo lasi so teng si non ala sarkar tom han la ka prek atum nanga jok don alam ka rira da karbing long rat student organization social organization ke do an ham phang song tum sitame non no bang ke le tom hemprek non la so ruling atum ini difu dispor lapen dilli cejeng ron laso kacari hosi ile tomha batai nang chaglo tetame pachun che non ke ile tomhan naga pachun pinang ji apolo lasi sopor hot bangke ile tum ko son abidi pensi laso ka pachun pon thekji ma bangke pini karbing lo ton mas council ake theke ding tum lapen dak mla tum do lapen mp tum do lapen kadu ka bearat tum cherap chitora labang so hempre ka pachun ji phanle kadu ka be ile tum pangno ponlo na posini lihin karbing lo rat tum han si chuni ripon padopon Sorry lo si nanti si dasmet ke tumla script apa tak si pini ke kacing kia posi laso I script lam the pathak bang nang di rat pan tiklar pon ikamati isi message klik dong si laso script nang nilo itum labang si kengkam si jornang po labang kaduk kabe nang hunang nilo boleh nang di puji pus kami nang lakar dilah elang ratum kanang di kijutsi alam bangkelason ilitum lahai ke karbeng long aisu ke cintiji belote kapre alam dolang wakis tame language tong alam binak kosi dak solution tadu jenwa isia solution mengelala je song prokatum le ekor ke chitok hai clause 3.1 long isi do je UPSC Union Public Service Commission aphan Government of India tumbang je isi recommend ne ba isi hala tumpen cingti jithan pen je karbiang long pen dima hasau di ladak pen jitu ST Hills candidate tumhan bangke relaxation MIL pen pinangji pu isia close do hoda 3.1 hala bangle further padam hala ke close mission lo mate lasi hala bang isi do apen close 3.4 long bangke hala dak lasong proktuma close 3.4 long bangke dak Karbia organization lapen kapre karbi lamai lahai dem pencingwa isi nitumla script apu thak bangke finalization kuripu si state government tuma phansia daittu lasona system du lasi ilitum language pa along bangke non mat ilitum stop check ha nili pui bangke hem frek along non mat puda dole hem frek long tik take ilitum as a rat nonge ilitum gilang nai bangke Nelino ma jog ma sitame song ali da atum ma ajada song ma sitame ili tum karbitum da aron ta kinang sot ke ahut ke arkanang ko nili ke lage rat phane pil de akenang sot ahut bang ke ili tum aron ta me arkan hai nang ko aron arkan hai he tik ta kenang li ki manga dim long ke lele lagi hola ke ne punulang hola ke ne pisar lang I punu adung do ke la punai pisar do ko ke la punai I pu do lang paningge da sinang pula so lambang a generation masih kalilo nilibui bangke rada tumbang ta nono bangke social media kaya pen ke lo charlie gat ke text yo ong lo posi kaya pil bang lalo je nangli tumma thari komane script ki wan komane song mane pini mane po lahai matha nangli lam the chibi no lagile la so script against phan ke roman script ipa do verje phan mangke non tip aku movement thu nang lang stain thu dena sa non movement bang break dak ko lage roman script pen direct hem break lo lage ciculok bo lagi ahormu bangke ke ceng roman script lilo nge hemprek long se dam lupo lasi ilitum chini nahi bangke non laso war ahele guli ke bang kupen ma ilitum chini nahi bangke ahele guli ke lagi dispur ahele guli lagi hang hepin hormu nang pidet are bhai memorandum isi nitum nang pipe nitum application isi nang chathon the nitum han language nahi puke copy account nitum han script nahi pi
hang hepin hormu kala song trok long close long aku lang duta karbiang long han separate DIG nang pi dah pun song trok tunge police lega chu hang dam kali mati di oh hemrik se hang nang ilodun tuge karbiang long han separate DIG doi pun hi nitum ta to ठीक আছে nang biar putai sia system do non bang ke rat si klung ko non bang ke nili kahomogro isi rat phanchani ri bang lalo apen ke leaders atum phanchani ri bang ke nangli tum non pan ma kai alert a strategy bang chelar ek chat no a generation si frek dak lo gen z generation z puke ini tong la men ki long gali nili ta generation z long bang gali tulang nili bang ka la so pena prang tulang san non tum bang frek dak la tum phan ka pamilai poni ga du ka ge li tum leaders atum alam da mission an ge ilitum en pon lo na apen council pen ilitum itum ka chok khanai da council phan lo la se ajar problem lo do ta council tum bang nang lang pi du nang ko pen la hai an bang ke ilitum isi bang chi declare da hang ge roman script lo second third chibi belo kar bi dum ki hang bang e pa chok prek jam nang ne hem prek hang lo hang pa me nang apen ke hem prek ki hang i phan quality isi nang pa we i phan lo lagi jenang tum language ang bong chi bohong tha bulu tu inge language ta char chung dam lo kathai belu bang nagaland na sor hempre ke chi palong lo ke dhorom han char chung lo kathai du mizu dum da char chung lo kathai du bang kuki dum da char chung lo kathai du dhorom han char chung etlo jati kre hini ta india longge jati farro da dhorom han char chung elu ili tum ge dhorom han da char chung dam dilang nonanda thekjam re jam na laso na thaksin non lamet lam chong long ta inge char chung pun asaki mane karlu bichu side lu mane asuki lasi nilipui bangke nangli tum laso along bang la an prabjin pen laso isu la an nangli tum media ba avansi bikhek ko thanks pilo karbi life panje nangli tum laso na isu long ba di apor en epin pen nangli tum la public domain long wan thu la pen ke jongsi nili tum ka pin ge chingki che thana lam ta konna ne ke keng nam de do bulu de lagele next time konna ma platform thi go chingki nang chingwai thu na muthote roman script si nang ko ka frek second third chibi nang nelo roman script si nang ko hem frek abang si itung ge nang ko lasi ko an mai tum dispur pen na ka frek a quality ke chipa frek hala phanle research re moy hem frek si nang i bulu de la inning pen jo pe dap ko pi mai li tum kicho ki do ki claim halat long ta meter ini ya ki jo ile long lo ki hormu gali la hem kim le lintar ave pin kopine ave pin pen puyata system ke atala hem ji plan pelu lasi ilitum hem flex ke hang pulu ilitum a quality bang che bonai nang pola memorandum thonom chot delhi long la bang kam dite la hello pini ka chingki ka chathan alam thia bangke pinang an alam the chingki chathan pon lo si alang ni tumpen klang pon hello dasmet on het jong ki pang dak pon la bang so par bi ada ka bangke alang ni tumpen bangke en pon pedate machilon tek tek kosan si alang ni tumpen chong pon lo la si pini la pu panelist la pu bahini phantame nidi himpen achuro pilo la si pini ka chingki la pen ka chathan kotha ke nidi tum ansi report ni chilo aldo